вақте як нафар бемор аст, мо бояд дастаҷамона кӯшиш кунем пеши роҳи бемориашро бигирем. Вагарна ин беморӣ бисёр бемории вазнин аст ки гузаранда мегузарад. ҳамин тариқ пешрав дар маракаҳо мегуфтанд ки салом гӯям, саломи шодмонӣ расад аз номи мо бо меҳрубонӣ. ҳамин саломи пур аз меҳр бароятон бод ва дуруди худо бар шумо. ҳоло бисёр муваффақ ҳастанд нафарони фаъоли ҷомеа, ё аз ҷумла блогер мегӯянд ҳар нафаре ки азочи зиёд дорад, яъне подписчики зиёд дорад, ва чӣ кор мекунад? ҳар коре ки хоҳад тақдими шумо мекунад. ҳамон гап сари чӣ меравад? қариб 80-90% онҳо он гунае ки барои шумо нишон медиҳанд дар ҳамон шабакаи иҷтимоӣ ин гуна нестанд, яъне тарзи зиндагиашон доимо хуб, зебо як чизҳое нишон медиҳанд. бидонед чунин нестааст. вақте ки шумо ворид мешавед бо ҳавас, бо муҳаббат, инҳо ҳамаш чӣ аст? қапқон аст. чаро гуфтем ки чунин нест? аксари блогерҳо, аксари нафарое ки ман шахсан мешиносам, агар ки худи шабакаҳошон дароед бибинед ин чӣ аммо дар зиндагӣ на мутаассифона. аз ҷумла аз худи ман шурӯъ кунед. аз худи ман шурӯъ кунед. гоҳо ман ҳаминро дар зиндагиам мебинам. агар аз сухан гуфтор ҳам равад, бубинед ки ҳоло бо бармегардем ба дуюм қисм ки чун ҳар касе ки ҳар чӣ мегӯяд дар ҳол мафтунаш нашавед. доимо мегуфтем, гоҳо мо ҳам насиҳат мекунем, мегӯем ки мардум ин накунед, вай накунед, асаби неш фалон. аммо асабитарин гоҳо мешавад ман ҳастам, ё баъдан ҳолатҳое ки хатогиҳое ҳаст ки ба ин хотир ҳар чизе мебинед дар ин шабакаҳои иҷтимоӣ, ҳар чизе ки дар интернет мебинед ба ӯ мафтун нашавед, ба ӯ дилдода нашавед. инҳо ҳама дом аст. ҳар касе аз тарбия гап мезанад, ин бетарбиятарин худаш аст. ҳар касе ки атрофи чизе мебинад, ин фасодтарин худаш аст. чун аксари мо паси пардаро намебинем. аксари шумо, ман мегӯям, маро канор нагузоред, метавонед ҷои аввал гузоред. ҳар касе ки ман намедонам бо як рафтори ноҷоянд, бо як рафтори намедонам безебе ки байни мардум мешавад, ба ҷои оне ки касе насиҳат кунад, ба ҷои оне ки касе як намедонам пеши роҳашро гирад, аммо мебинем ки онҳоро чӣ кор мекунанд? Баръакс дастгирӣ мекунанд. мубинед ки дар шабакаҳои, ман намехоҳам ба нафси касе расам, аммо ин мегӯям талх то шави ширин. мехоҳам чашми шуморо боз кунам ва чашми дигар бародароне ки ин корро накунанд. мебарандшон мағоза, сару таън ин мекунанд, фалон фалон. аз ин сабаб баъдан гоҳо шояд мегӯянд ки барои хайп мекунем, хай инам як шоуаст дигар. охир баъзани онҳо шояд ақлашон нарасад. чунки бинед бештари ҳамин блогерҳо як қисм тақсим мешаванд, бечораҳо бемор ҳастанд, ё рӯҳӣ, ё ақли расонадор. инҳо мегиранд аз онҳо истифода мебаранд, онҳоро байни мардум чӣ кор мекунанд? ба ҷомеаи дигар мебинед ки блогеро ки аст, ба сари ҳама блогеро мешавад. мағозаҳо меравад, куҷое бубинед, ҳамин мегӯяд нуқта бас аст агар шуур аст. бубинед ҳар касе ки як вай мешавад, мегиранд, мебиёранд мағозаҳо, тарабхона, ҳар куҷо эҳтиромо. шумо куҷо рафта истодаед? шумо чиро таблиғ доред? киро таблиғ доред? ба чӣ хотир? шумо ояндаашро фикр мекунед ё на? ҳама чиро наметавонад бандашро ошкоро боз кунед, чун медонем ки дар нафси бисёриҳо мерасад. шумо ки вақти худатонро, ҳамин дилатон барои вақтатон намесӯзад, ҳамин вақте ки дар ҳаминҳо сарфа мекунед, дар ҳамин баъзан блогерҳо сарфа мекунед, тамошо мекунед, ҳамин дилатон барои вақтатон намесӯзад. шумо бори ҳам фикр накардед ки худо аз шумо мепурсад? ин вақте ки парвардигор барои мо дод, барои ин гуна нест. шумо чаро вақти қимататонро ба ҳамин гуна блогерӣ, ба ҳамин, чун тамошои шумо дастгирии онҳо аст, ҳатто комментари навиштани шумо дастгирии онҳо аст, дизлайк мегӯянд, маъқул нашудани шумо тамошои пешравии онҳо аст. мардум, садҳо нафарро мебинем,
صدها نفر را میدونیم. حتی برای یک ثانیه گذشته، یک ثانیه، یک دقیقه، یک ثانیه گذشته افسوس میخورند. چون اگر تمام علماهای روی زمین را جمع کنید، تمام مبلغ و بایگری را جمع کنید، یک ثانیه را به قفا برگردانده نمیتوانیم. هر چی که گذشت او گذشت تمام. یاد دارم نفری که پیش از یک کار بود، صدمه بود، پاچکاش نبود، گفت اگر یک ثانیه اگر که ایست میکردم همین چیز نمیشد. نفرها میگفت که یک لحظه اگر همین ایست میکردم همین کار نمیشد. برای یک ثانیه گذشته زار هستند. اما شما چی؟ دقیقه هایی که پروردگار برای شما داد، نعمتی بزرگ، شما بیهوده مصرفش میکنید. نمیتوانید همین خودی حاضر بگیرید، خودی حاضر گیرید، گید ای خدا، ای خدا به خاطر تو، ای خدا به خاطر تو از این بعضن چیزهای فحش من دست میکشم، میگیرم ادپیست میکنم، ادپیست میکنم و برای نجات دادن شما، برای سالم شدن شما. آخه ببینیم تا رفت بیاید کمی احتیاط شویم. بلوگران محترم، آخر جامعه را به کجا برده ایستاده ایم و شما هم فکر نمیکنید چیزی رو برای مردم تقدیم کنید که آینده جواب داده توانید. چیزی رو برای مردم تقدیم کنید که از اون مردم به خود چیزی رو بگیرد. همون جامعه رو من نمیدونم به یک جای برده ایستاده ایم. خیتای، خودی رئیس جمهور خیتای یک قرار برآورد بسیار برای من پسند بود، چون عقلانه بود. چون یگان کس گفته نمیتونه. چرا؟ چین یکی از دولت پیشرفت است، یکی تعمد پیش قدم است در همه ساحه و در همه حالت ها. با این خاطر آنها گذشتن، آنها میدونن که قرار برآوردن که هر کسی که معلومات عالی دارد، پرزیدنت چین برآورد کرد، هر کسی معلومات عالی دارد او میتواند بلاگر شود. چون آدمی که معلومات عالی دارد او دیگر فکر سالم دارد، او سالم است، او دیگر خوب میداند، او دیگر عقل ترازو بر میکشه، چی گفتنش رو، چی نگفتنش رو، چی نشان دادنش رو، چی نشان ندادنش رو و دیگر. از این سبب حالا که ما آزاد هستیم، ما گفتم خودم آرام، از این سبب که ما آزاد هستیم، ببینید که اینقدر آبرو و احترام در دست شما است. بلاگرها بعدا میروید، اگر طربخانه میرید خوراک هم میخورید، حتی پول میدین تو که چی شما طربخانه آنها روید. کشوده شوی محفل ها میشود شما رو با یعنی منبع درآمد به نهایت زیاد است، کیف و صفا داره. به مانند بدن بیچاره ها باور کنید، یک بار اگر که از شهر کمی بیرونتر باید مردم زحمتکش دیهات و دیگر جا رو بینید، برای چند حتی خدا شاهد است یک نان، یک عبید، یک خوراک نصف روزی که میکنیم، یک ماه هم معاش بعض نفرها است که در صحراها کار میکنند، در اینجا اونجا. اینقدر نعمت در دست شما هست، اون رو شکری نکنید، او رو درست استفاده برید. او یراق است، او رو در جای درست استفاده برید، برای محافظت استفاده برید. او جامعه رو قریب که به فساد برده ایستاده اید. با این خاطر حالا شما آزاد هستید، به ملال آبرو و احترام دارید، هر کجا روید پول دارید. ناشکری نکنید، شکر نعمت افزون کند، کفر که کردی از کفت بیرون کند. اگر فردا همین گونه قرار رو ما قبول کنیم، باور کنید ممکن که لیلک شما رو بد بلاگر ماند. حالا مردم وکن تلویزیون تماشا نمیکند، این آشکارا است. حالا بسیار همه چیز در چی شد؟ در اینترنت شد و مردم هم نمیخواد بعضن چیزها خطی خودش رو چیکار کنند، فکر کنند. هر چیزی که سبک هستم چیزای عادیه که شما میدید. و دوم، ای مردم و بس کنید از زمین خمارها و از زمین کنکورس ها و در زندگی شما برکه نمیموند.